Khulumka jotono kisa salsaka ang manjaka Mega Legal Service Camp 2025. Obo songsajaka District Legal Service Authority Dhalai by Tripura State Legal Service Authority ni Naikolmungo. Opanda songsajaka Tripura Cricket Association Ground konda tishawo. Tei omongkha kaisa kotor chaitongmung sorkari seba khainai tei lukurongno te bukana tubna bagai. Kabangmana nangkungmani department rok opanda wo participate khlaika Health Department, Police Social Welfare, Animal Husbandry, Electricity, Forest, Fishery, Fire Service, Labor, te alada kabangmano. O jagao kabangma service no free of cost kharijaka. Health checkups, certificates, Ayushman cards, malmata rongni bithi, ani sajangnai, wheelchair, hearing aids, bupang chara rok, te legal koksab murok bo rijaka. O panda wo thangai ang abo saimangka je District Legal Service Authority Dhalai free wo legal chuba churi wo buri rok SC/ST community rok sarai rok okra rok violence khaijangnai rok te rangkri ngai saksakni bagai legal adong chongmayangnai rokno o kem belekhino samungo thepajaka je jagao kubangma boro rok chuba chumangkha ang belekhino tongthoka asa hasal phai o chaitungmungno nukphaiman man bagai te norway bo share khaiman mani bagai